أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالي قهدار عزيز بقدر وبقيمات جرى لازم إنسان جو فكر رامان هفرا مسامحة كاربن پر تنگ نبن حياة الهف تنگ نكن كا ام قهي خبدني خداي تعالى عز وجل دو قرآن بيروز دا چد بيجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. خداي تعالى دبي يا محمد يا حبيبي من اگر کو رب تبخستا او تمام انسان تخستنا يك امت ولا يزالون مختلفين حتى رجع قيامته او دنابين انسان دا اختلاف هبه او فكر جدا رامان جدا نيرين جدا او جدا جهة فرقلي او هبن حق تو كسي تدا كو فكركي بالضغطه بزور وبزحمته لهوالي خو تكليف بك قالي قهدار عزيز دين مقدسة لبلي فهم كرنا جدين نمقدسة إنسانكي كو فكرة خو قناعتا خو دشنجا خو بيجا هري راست آمنه او چوته او دشاشيه دايه دبا كو مرف بيجا فكرة مجي راسته لي هري راست آمنه حقي تكسكي تنايفيا ببيجا امام مالك رازبونا خدا جيبه وخدا رحمه قليك دبي كل منا يؤخذ ويترك من كلامه إلا صاحب هذه الروضة دبي هر يك جمع وان امام مجتهد دبي هنك خبردان ميكو ورنگرتن هنا وهنك خبردان ميكو نين قبول كرني هنا إلا خديه في روضة مبارك وحضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام. قالي قهدار عزيز بقدر برومات كأنبرن خداي تعالى عز وجل دو قرآن بيروز دا آيات كيدني دا تشدبه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يا محمد دبي اگر رب تبخستا تمام انسان سر روی اردی او ایمان بانینا لیبلی خدای تعالی عز وجل دی ایمان دا جداهی زور و زحمتی لعباد خو نکریه خدای تعالی دبی اوه ریا منه ریا راست اوه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ايكود خوازه برا ایمان بینه و ايكود خوازه برا نانکوریه بکه انکاری بکه و بوه کافر یعنی حق تو کسکی لیکی دون تنکو دین خو فکر خو دشنجا خو بزور و بزحمتی به حوال خو بده قبول کرنه لورا شدت ifada acziye. Geli Müslümana göre emde tişta jhev baqatinin. Di iman eda zor u zahmeti tüneye. Lebeli insaneki ku ehli iman be kabul kirbe beje ez müminim a jibuvi haneka hinek mesuliyet hinek mükellefiyet terattübe serdikin vaka çi İnsanı ki beje ez memur devletime lazım memur devleti çıpke ev vazifa ku devleti daye beri ve vazifa xub cibine yani ser esmed haştada hara serkaru işi xu tişti ku kalbe ser millivi bike lebeli bina wala ez hem memurum و هم جي از ورا كيفا من ورا زي بجيبينم او كيفا من ني ازي بجيبينم تشتكي وسا ناي قبول كرني ويا خطا مينا كدن امكارم ببيجن مثلا مرف لبا جاميركي مرف كاري ويبكه كاري ويب يوميا بكه ومرف طلبا حقكي ليبكه طلبا معاش خوشی بکه لازم او ایشو کاری کدای بربرف مرف بجیبینه یعنی دین اسلام دا دروتی تنه اسلام جمرا وحاد بی دبیت تو مسلمان بی مسلمانک راست به تو کافر بی کافر کی راست به دو ارته دا نمینه
يعني كو سه صنف انسان هنا جهت باوريه و مؤمن هنا كافر هنا منافق هنا مؤمن كينا مؤمن او كسي كو باوري بخده بپیغمبر خده و بارکان ایمان و بموجبات دین آنینه هم ایمان آنینه و هم جی و ایمان خو بزمان جی دینن زمان یعنی تلفظ جید کن کافر کینه کافر وان کسی کو باوریا وان بخوده بروج آخرت بارکان دین و برکن کیج ارکان دین تنه و مرک راست شد بی از باور ناکم منافق کینه منافق اوان کسی کو بدوی خود بین ام مؤمنن لبلی بقلب خو استعیذ بالله باوریا وان تنه یعنی منافق اعتقادی لو ما خدای تعالی بی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار محقق منافق ده ان درکا جهنمی ده ان طبقا جردانه گلی گهدارین عزیز جبر وی هوایی ده مسئله دین دا داهی حق تو کسی تونه یعنی انسانه که هر جمرکی کافر را به ولا گره الا تبوی مسلمان حق مرف چواد ویاداتنه هلا اوان فکر و رامان کو ایش دنیوی گره مرف هف را مسامحه کار به مرف کار به هف گوداری بکه دبه هر کس عینی ند عینی فکری ده و لازمه گره ند عینی فکری ده بجید ام نه روبوتن ام نه bilgisayarın programma mecder vada nahatiye çekirin em müteşekkili ji goştin ji xoyinin ji damarın em carna kevxoşin em carna dilgeşin em carna mahzunin em carna têrin em carna birçîne em carna sıhheta me tenduristiya me cidaye carna em nexweşin ji ber wî hoy gelî Müslümanan bixwest ez vê ayeta pîroz ayeta Qur'anê bi wera par vekim Xudayê Teala bê welew şâ'a rabbuke لجعل الناس أمة واحدة يا محمد أجر كربي تبخستا ويتخستا تك أمة ولا يزالون مختلفين أو إنسان زائل لبن يعني دائما اختلاف دنا بين إنسان دا هبا حتى أو فكر رامانكو سیرایت ببال شدت و نکه گره مرف جرا تورلانس نشان بده مرف مسامحه کار به یعنی ایخانت یک و آد دو شدت اوانا تشتی که ناینه قبول کرده خدای تعالی آیت دنی داجی گوچه رب عالمه ولو شاء ربک لآمن من في الارض كلهم جميعا اگر رب تبخستا انسان سر روی ارده و تف بحفرا ایمان بانینا مادم که رب ما و زور و زحمتی لما نکریه حق بجیتونه ام انسان حوال خو یا المسلمان برای خو ام زور و زحمتی وانتقم بن دخت و زبطه حق متونه هر کس حر و آزاده دو فکر خدا حق مرف چه هيا مرف ريا راس شيني هف بدا مرف ريا باش شيني هف بدا لبالي حق مرف تنكو مرف باسقي بكي دباكو مرف جيد خطأ دابا جي عالمي مي مزن سيداكي مي مزن بديع الزمان رحمة خدي لي تشتكي وهاد بي دبي اگر دقميكي دا نوتو ني حب قاتل هبن جاني هبن و یک تن معصوم هبه جبو خاطری وی معصوم تنکاری وی گمی قل بکی وی غرق بکی دبه مرکی مؤمن جی نوتو نه خطای وی قصوری هبن جبر کو ایمانا وی هیا گره مرف چنکه مرف وی غرق نکه یعنی معنا ویا اوه ام دجمناتیا گناه بکن نه دجمناتیا گناه کارا بکن امیج کفره نفرت بکن نج شخص کافر جنتا خودی وسا فریه وسا تیر و تجه تیرا تمام انسان دکه پیغمبر خودی علیه السلام زاروک کی یهودی خبر ددنه که دبی کوا یک یهودی بر مرنه دایه پیغمبر علیه السلام حتی خودگینه او مرک دمره رسول خدا په محزون دبه خوزکا کو از گیشتمونای که من وی حلاوت و حقیقت ایمان جرا گوتبونا من ویجی تخستا دین اسلام جنت خدا تیرا موی تفت کر گلی گهدارین عزیز
گره ام بکین و نفرتی ببغض و عداوتی ام لحف میزنکن بالخاصه دوان روژ حساس دا جبو سیاست جبو پارتیا جبو فکرا امان 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 دبخت ودا قلبي هف نهيلين و كي باوريا وي تشبه شخوصا باور كريه باور كش خدي حتى سبيجي ون بيجن انسان جو فكري خو جو دشجا خوش خد دفجي برناده جبر بي هواي قالي مسلمانا قالي جهدارين عزيز توسيا في براي وجورا عاجز يعني حتى كفرة بواح كفرة نت آتشغ مرف جيكي نبينه مرف تكفير نكه او مرف حرمت بك جو فكري هفرا جو دشنجي هفرا مرف قلبي هف نشكينه هلا بالدوست واحباب مرفي خورا نزاع والنقاش السر سياسته قد مرف نكا آتشتر اوه بمينن دخير و خوشيه دا و هر شاد و بختوار بن امانت خودي بن